na Khuliso Mathatha. Khuliso u ḓo ri ṱalutshedza uri zwavhuḓi ri gai nahone hu tshi khou itea mini zwine ra fanela u ṱavhanya ra zwi ḓivha. Okay, ndo livhuwa vho dokotela Mathumu. Ri fhano Niani sekhethe, dzi ofisini dza sekhethe hanefha ro ḓa hafhanoni kha district ya Vhembe sa Univene ro vhona hu na ṱhoḓea ya uri ri swike ri ḓe ri sumbedze vhana vha zwikolo zwo fhambanaho zwa nga hanefha ngori ra zwi sedzesa nga maanḓa vhana vha bva kha community ine ra nga ri ndi disadvantaged communities hune a vha koni u swikelelwa nga zwithu. Tshifhingani tsho fhela uri ri tshi amba navho secret manager vha sumbedza mafhungo uri exposure ndi tshone tshine khou ṱoḓea kha vhana vha nga hafho uri vha kone u dzhia dzi subject dzine ra dzi vhidza uri ndi subject dza science. So ro ḓela zwone u introduce havha vhana kha subject dza science ro ḓa na vhathu vho fhambanaho vho no bva kha institution dzo fhambanaho dzine dza vha dza science. So ri fhano ro ḓo amba na havha vhana vha ngeno Vhembe district kha Niani sekhethe uri zwi a konadzea uri muthu a kone u dzhia science a tshi bva Niani a kone u phasa a bveledze pfunzo dzawe kha buḓo ḽa science a ya vhe muthu ane a shandukisa community ya hawe a ya vhe tshiṅwe tshithu matshelo zwi tshi bva nga kha science ngori ra zwi sedzesa nga maanḓa ro zwi vhona uri science ndi yone vhumatshelo ha shango ḽashu. Zwino ndi zwa ndeme uri vhana vha tshikolo vha ṱuṱuwedziwe kha mabuḓo a science ngori musi wo ita science wa kona u ita tshiṅwe na tshiṅwe. Ndi ngazwo ri na vhathu vho fhambanaho ra vha invite u bva fhethu ho fhambanaho sa vhathu vha santsa sa vhathu vha NSCF uri vha ḓe vha ambe na vhanoni vhana vha sumbedza uri zwi a konadzea nahone zwi konadzea nga nḓila ḓe uri vha ḓi wane vho dzhia mabuḓo a science nahone vha ḓi wane vha tshi khou bvela kha shango ḽa science. Alright, ri khou livhuwa ndi Khuliso Mathatha u bva University of Venda ano khou ṱuṱuwedza matshudeni vha Niani sekhethe. Hopefully Vhembe East or Vhembe West, I'm not sure. But anyway, back to you. Thank you.